Dobar dan, dragi građani i građanke, poštovani kolege novinari. Evo, kao što su rekli kolege Vrdoljak i Perović, ja ću se dotaknuti teme problema mjesne zajednice Sinjoretova i njegovih žitelja. Žitelji Sinjoretova se i u 2017. suočavaju s istim problemima kao i prije 10 godina. Svake 4 godine slušamo predizborna obećanja i realizaciju njihovih nepostojećih programa. Zajednica žitelja Sinjoretova redovito upozorava na postojeće probleme, ali gradska uprava i gradonačelnik se oglušuju. Kritični problem Sinjoretova je infrastruktura. Prvi problem su dakle ulice bez pločnika. Ljudi koji žive unutar kvarta svaki dan se moraju bojati za živote svoje djece. Idući problem su ceste koje su prepune rupa, izrovane i pokrpane s brda s dola svaki 5 dan kad pukne neka cijev. Za krpanje rupa na cesti žitelji naše mjesne zajednice moraju čekati po mjesec dana. Socijalni i kulturni život ljudi u našoj zajednici svodi se na sjedenje na zidiću ili u kafiću. Sportski i rekreativni život se svodi na odlazak na sportske aktivnosti na udaljenosti od minimalno 2 km, što predstavlja brigu za roditelje i za samu djecu. Djeca iz mjesne zajednice Sinjoretova moraju ići u školu na Smiljavac ili djeca sa Ploče u Arbanase. Dakle, to je sat i pol vremena hoda udaljena škola. Nedopustivo je da kvart od preko 2000 žitelja nema igrališta za djecu. Mjesto za razvoj socijalnog, sportskog i kulturnog života. Prostor gdje se nalazi bivša Elektra, površine 3000 m2, nalazi se u državnom vlasništvu i zjapi prazan, opustošen i prekriven dračom. 200 metara nedaleko od Supernove, odnosno 100-tinjak metara iza naših kuća, nalazi se ilegalni deponij u koji se svakodnevno odlaže otpad, koji očito nije problem grada Zadra, jer ga turisti i ostali građani ne vide. Kako bi se reklo, daleko od oka, daleko od srca. Kada će prestati zataškivanje i zanemarivanje svakodnevnih problema naših ljudi? Broj populacije ovih kvartova i mjesnih zajednica je više nego dovoljan da bi se razgovaralo o osiguranju sredstava za izgradnju osnovne škole, igrališta, vrtića i na kraju krajeva samih pločnika. Kanalizacije i dalje nema. Citirat ću bivšeg direktora Zadarske odvodnje Grgu Peronju prije 9 godina. Ima i prioritetnijih stvari od Sinjoretova. Pa ja bih volio pitati nakon 9 godina kad ćemo mi biti prioritet. Dosta je slušanja predizbornih obećanja, vrijeme je da se ona konačno ispuni. Dok s jedne strane slušamo o Monte Carlu, mi s druge strane znamo samo za rupe i draču. I za kraj imamo saznanje da je i HDZ organizirao presicu zakazanu u 12 sati pod imenom Dobrodošli SDP-ovci prvi put na mjesni odbor Ploču, pa makar pred izbore. No poštovani dame i gospodo iz HDZ-a, zaboravili ste i Sinjoretovo u svom udarnom naslovu, te mi nemamo potrebu ovdje dolaziti. Mi ovdje živimo. I svakodnevno se suočavamo s problemima vaše vladavine. Hvala.